ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. шояд акун овоз бошад. имрӯза барномаи мо барнома кардем аин пеш. имрӯз рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсон. бинобар ҳамин аз сабабе ки ҳамун сурате ки мо монда будем дар экрани асосӣ, сурати Иззат Амон Каромат Шарипов, сурати Билол, сурати Дилмурод Эргашев, сурати Шамсиддин ки ҳамои депортатсия кардагӣ, аҳми олмон, ҳаму одама суратша мондагӣ, основной одаме ки ҳамун сабаби яъни Иззат Амон Каромат Шарипова пушти ҳамун одам депортатсия кардагӣ, анаму одам асосан шикор мекунад. номи анамин сурати главни экрана бинтонада ҳаст ҳаминҷава ки анамо Имомиддин Сатторзода, яъне ки консули айниҳол, консули Тоҷикистон дар Олмон. анамо одаме интересоватсия мекунад. овози ман ҳаста. имрӯза барномаи моя агар чӣ кунем, агар ман гап занам, ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон шуморо ба канали мо хайрмақдам мегӯем. имрӯз 10 декабр мо рӯзи байналмилалии ҳуқуқи инсонро ҷашн мегирем. ҳар сол ин рӯз ба мо ёдовар мешавад ки ҳар як инсон дорои ҳуқуқу ва озодиҳои фикрӣ мебошанд. тавре Франклин Рузвелт гуфтааст, озодӣ маънои ғалабаи ҳуқуқи инсонро дар ҳама ҷо дорад. дастгирии мо ҳамеша ба онҳое меравад ки барои ҳифзи ин ҳуқуқҳо мубориза мебаранд ва бар зидди зулму истибдод ҳукмронии Эмомалии Раҳмон истодагарӣ менамояд. қонунҳои миллӣ ва байналмилалӣ. ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ як қатор санадҳои муҳими байналмилалиро қабул кардааст. аз ҷумла эъломияи ҳуқуқи башар, ҳамин рӯз эъломияи ҳуқуқи башара рӯзаш, соли 1948 моддаи 19 ҳуқуқ ба озодии ақида ва баёнро кафолат медиҳад. дуюм, паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ ва сиёсӣ 1966 қабул карда шудагӣ моддаи 21 ҳуқуқи гирдиҳамоии осоиштаро таъмин менамояд, яъне мардум ҳақ дорад ки гирдиҳамоӣ кунад. конвенсияи зидди шиканҷа аз соли 1984 ки Тоҷикистон онро низ имзо кардааст, давлатҳоро вазифадор мекунад ки шиканҷаро пешгирӣ кунанд. дар сатҳи миллӣ агар гирем, Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ин принсипҳоро мустаҳкам менамояд. ҳамин Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон статьёҳош аҳамин қонунҳои байналмилалӣ гирифта шуда ки имзо карда Тоҷикистон. моддаи 5 инсон ва ҳуқуқи озодии арзиши олӣ мебошад. моддаи 14 табъизро аз рӯи наҷот, ҷинс, забон, дин ё эътиқод манъ мекунад. яъне таҳдид, таъқиб ки ҷинсаш, наҷоташ, забонаш, эътиқодаш ба ягон ҳизб, ҳаракат манъ мекунад таъқиб кардан. илова бар ин, қонун дар бораи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳифзи иловагии ҳуқуқи шаҳрвандон мусоидат мекунад. ҳамхе корхона ҳаст. Тоҷикистон ҳамун гарантҳое мегирду ягон ҳуқуқи инсони ҳимоя намекунад. вазъи кунунӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо вуҷуди ин воқеияти имрӯза нишон медиҳад ки
дар ҳифзи ҳуқуқҳои инсон мушкилоти ҷиддӣ вуҷуд дорад. мувофиқи маълумоту сарчашмаҳои гуногун, фишор ба рӯзноманигорон, фаъолон ва фаъолон мухолифон. рӯзноманигорони мустақил аз ҷумла далери эмомалӣ, абдулло ғурбадӣ, абдусаттор пирмуҳаммадзода, улфатхонум мамадшоева ва дигарон ки дар зиндонанд барои озодии мардума ҳуқуқаша гуфтану зиндонӣ шуданд. маҳдудиятҳо амина қайд кардагӣ мо поёни анаму записи якумянги мо ҳаст анаму поёнаш вали инам чӣ мекунем мемонем мебинем ҳамеша дар поёни ҳамин сабт ҳама чия мо мемонем у записе пур мекунем ҳамеша мехонем барои ин ки уда дахолат кард. рӯзноманигорони мустақил хат далери эмомӣ комитет to project journalist қайд кардагӣ маҳдудиятҳо ба озодии сухан ва гирдиҳамоӣ ки тоҷикистон дар ҳолати вазнин қарор дорад. маҳдудиятҳо бино ба гузориши парлумони аврупои протоколоша мемонем қонуноша таги поини видеода медороем мебинем мехонем. бино ба гузориши парлумони аврупо маҳдудиятҳо нисбати фаъолон, рӯзноманигорон ва мухолифон пурзёр мешавад. репрессияҳо дар вилояти мухтори кӯҳистони ба дастон тибқи маълумоти EVPR амалиёти ҳарбӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони ба дастон боиси хушунати ҷиддӣ ва паймон шудани ҳуқуқи мардум ва геноцид гардидааст. мемонем ям мехонтон шиканҷа ва муносибати ғайриинсонӣ созмон ва ҳуқуқи башар тасдиқ мекунад ки шиканҷа дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ як мушкилоти васеъ боқӣ мондааст. яъне ки барои он ки мардума қатл карда истодаанд мемонем уям поёнда чӣ мекунем мехонем. ҳадафҳо ва даъвати мо тавре ки Нелсон Мандело гуфтааст инкори ҳуқуқҳои инсон инкор кардани инсонияти онҳост. яъне ки вақте ки шумо ҳуқуқотон инкор мекунад яъне инсон будани шуморо инкор мекунанд, яъне ки шумо инсон нестед. мефаҳмед шумо? ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон аммо барои адолат, озодӣ ва эҳтиром ба ҳар як шаҳрванди кишвари мо мубориза мебарад. мо барои чунин ҳадафҳо истодаем. озод кардани ҳамаи журналистон, фаъолон ва маҳбусони сиёсӣ ки беадолатона маҳкум шуданд. қатъ кардани шиканҷа ва репрессияҳо дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва берун аз кишвар ки ҳамон кланҳо репрессия мекунанду шикор мекунанд фаъолоне ки аз дигар манотиқ ҳастанд. ҳимояи ҳуқуқ ва озодии сухан, гирдиҳамоӣ ва изҳори назари сиёсӣ. озодии ин ҳуқуқ ба иҷрои ҳамаи амалҳоест ки қонун иҷозат медиҳад, гуфтааст Шарл Луи де Монтескье. бигзор ин ғоя асоси ҳаракати мо гардад барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон ки дар он ҳуқуқи инсон ҳифз мешавад ва адолат пирӯз мегардад. ба канали мо ҳамроҳ шавед ва обуна шавед, ба дигарон тақсим кунед. барои чӣ мо ин барномаи бо дуюм бор сар додем? ҳамон одаме ки мо мондагӣ номаш ман мегӯям Имомуддин Сатторов Имомуддин. ин инсон биографияша мегузарем. фаҳмидем? аввал биография. соли 80-87 аспирантураи кафедраи политологии Таҷикистонии государственный национальный университет хондагӣ. 87-88 стажёр кафедры социально-политических теорий Московского государственного университета имени Ломоносова. 92-93 заведующий отделом международной газеты «Бизнес» Московские новости. Москва коркарги газета ба журналист шуда типа. На 93-95 вел научную деятельность, изучал языки при университете Бонн. Германия бахондагӣ, озо айнол Германия омадагӣ. Анами шикор мекунад, асосан мухолифои анами одам. фаҳмидем ино уже чӣ сохтагӣ? аввал Москва бакардан ҳамин корошона Иззат Амон, Каромат Шарипов, ҳама Ораз Вазирбеков ҳамара гирифтан, баъд инҷа ба омадем. ҳозир ман мегӯям кодошам.
بعد 95 посольство Республики Таджикистан Федерации Германияда кор кард. 99 бо второй секретарь посольства Германияда кор кард. 99 2003 бо Германияда буд. 2003 2007 заместитель, она меньше ахмият не, заместитель председателя Орионбанка, представители Орионбанк, европейский представительство банки Франкфурт am Main بود، Германия بود. فهمیده؟ چه سیمش این بمب خوند فرانکفورت با کار کرد، اون بانکوکتی اورionbank حسن کتی. عین حال 27 январи 2022 حساب میکنیم. دو جمع 7 یک январ جمع میکنیم 10 2026 16 سسیه برای защита 16 سسیه ایجا اومد. از 2007 تا 2014 چریچانی پاسپورت گرمانیا بود. بعد از 2014 تا 2021 روسیه به ایستاد تا 22 روسیه به ایستاد پاسپورت شده. انمونجا با روسیه بودنش با انا همین آدمی به حد خودش خوکسور میگیره، میگه که یگان چی هم تای قناتم گیرده رحم کنیده هم خیلی ترسان چه خودش میگیره نک به حد روش شروع ده. انا همین آدم کرامت شریف هم دپارتاسیش با همین اشتراک کرده. فهمیده؟ با واسه همکورساش پول مبلغ میگیره، این همون پول میگیره через همکورساش подкуп мекунад, дига государствоя, представителей государства, давлата миграционной службы, спецслужбы мехарад, баъд одамои депорт мекунад. Каромат Шарифам, Иззат Амонам, Амридин Аловатчоевам, Ораз Вазирбек, ҳамаша аксарича анамин кард. Анамин одам. Айни ҳол олмон ба омадагӣ. 27 январи 2022 ҳисоб мекунем 16 мешавад. ҳозир мо барнома кардем ки овози мана задан. барои чӣ задан? анамин спецо мезанад. ин ҳамун хадамотҳои ҷосуси дига давлатҳо ки кор мекунад, ҳамкорӣ мекунад. одами амоно. фаҳмиден? барои анамун пул пушташ кушода нашудан, барои он ки ин амо ҳамкурсош хати гуфтам ки Франкфурт ба ҳамкурсо дорад, бом ба ҳамкурсо дорад, через ҳамуно мехараду мухолифои инамин кия Билола анамун Шамсиддина ана ҳамин депорт кард, анамун Дилмурод Эргашев анамин кард. анамин меистад. ин кампания дорад, ин групп дорад дар дохили мухолифо. группа ворид карди уҷа. анамун группашон кор мекунад. якта Нидерланд истодагӣ, якта одамошо мо медонем ҳамаша. вай ҳам Совет метиҳад. Германия як 10-15 та одам дорад, занако дорад, асосан занакои сар метиҳад. но ин худаш мана гӯшт кароса бошӣ, ту гӯшт кароси ин дафъаш ба. авози мана зада наметонӣ. гӯшт кароса бошӣ, хуб гӯшт кун ки ман тамоми чиза нисбати ту дорам. чӣ бомба рафта киёки во мехӯри, мигратсиони ба намедонам Франкфурт am Main банкирокати киёки во мехӯри, ҳамаша дорам. қати занако чӣ ориентатсия ту дорӣ. анамин ахотира набро. ин бо хеле кам содда феъла ки хеле чӣ будайда. ҳамун телефоно кати ҳар кор мекунанд занако кати ҳамун хча мода ҳар чико ҳар корро мекунанд. ҳамаша мо дорем. ҳамун Тоҷикистон дорем, то анамиҷое дорем. ту беҳад пул кор карди ай пишти мухолифо. ай пишти ҳамин вес одамои депортатсия кунанд споридан Тоҷикистон ва ҳамин хча дӯст медорад. ҳамин пула ҷамъ кардаги ба фикрам вазири чи иностранных дел хориҷа шудани барои анаҳамун ин анаҳамин корое кардаги буд. барои ҳамин озин вақте ки мо барнома кардем зад голоси мара. голоси уну записа мондем мо буромад, голоси мана зад. барои анамин одам задам ки анамин одам пушташ кушода нашавад. яъне ҷомеаи ҷаҳонӣ инамин рӯз ба анамина нафаҳмад. но мо ҳамхе мекунем ки мефаҳмад. такан мери Тоҷикистон ҳамҷо ба ҳаст одамои мо 90% аммо дар дохили Тоҷикистон ту масъалатами ту ман гуфтагӣ будам ки мада чақа нашав. но ман 4-5 моҳ қариб 6 моҳ маълумотот буд мода. зиёда аз 1 сол боз. ту чӣ кор мекунӣ? киҳо қати во мехӯрӣ? ба умеди ӯ ҳамкурсот нашав, ба умеди ӯ шиносот гуҷое ки кор карӣ нашав хориҷо. ҳамаи мо инаме ҳоз телефон кун, уҷа телефонта намебардорам. барои он ки мо медонам ки ман ки ман то охира мезанам. ман якрав ҳастам. ман куҷо кор кардагӣ бояд ту фаҳмӣ ки ман характерам чӣ хел. ман
ором намешам. анамин одам сари иззат амонам ана ҳамин хӯрдагӣ, сари каромат шарифам анамин хӯрдагӣ. Имомиддин Саттор анҷо мондагӣ мосуратша главный знаки стоп мондагӣ ку анамо одам. ина ҳамин бинигарай ку хеле раҳмат мебиёд бо ягон читиам мегӯида чам хеле мегирӯд неки аз давраи Ёқуб Салим ин сархӯрдондаги ҳамун Ёқуб Салимам анамин ба воситаи анамо хонданаш меён вақтои анамунҷо ин чӣ карагидия через анамин коро шудаги каналҳои анаҳамин фаҳмидем. ин яъне ки ҳамунҷо мо болош банависем ки яъне номаша нависем ки Имомиддин Сатторов яъне охотник ҳамун шикор мекунад ҳамун охотники системаи репрессивӣ ва геноцидии Эмомалӣ Раҳмон ба основной одам аст. фаҳмидем анамин одам бояд ҳама донӣ. барои ҳамун имрӯза барномаи ҳайку мо мемонем ҳозир бо оғоз ҳастам оғоз рафт ку якта навис фаҳмидем ки дар бори ки аст. ин вазифаи посол на балки шикори оппозиционер. Задача посла не то чтобы охотиться за оппозиционером, поставлять через подкуп, через грязь. То аввал ҳамун террористу дига одамои ворид карда ҷамъ кун. Аврупо террористои ворид карда анамин номи мухолифои сиёҳ мекунанд анамин одам анамин террористу анаминои ворид кардагӣ инамин давлатҳо фирсондагӣ анамин одам анамун чақа аррусия чақа мухолифоя гирифтан одамои равшанфикра анамин одам буд пушташ буд анамин одам. ин асосан ҳамун Орёнбанк кор гирифтан ку ҳастан ки пул хати кор мекунад ин пула беҳад дӯст медорад да сураташа мондагӣ мо чида анамун главни анамин барнома ҳайку барнома мондагӣ ё поинангиша мебинем бо мо туғрӣ мекунем ин барнома мебинем главни экрама мемонем ҳамун чида мемонем таблода шумо мебинем киҳои сарша хӯрдагӣ баъд знаки стоп мондагӣ мо анамун баъд медуроем мехонем анамин одама ҳар як кадомат бояд шиносӣ. ин анамун финанс ки кор кардагӣ фитонку ҳамун Франкфурт Аммайн ба представители Орёнбанк европейский Франкфурт Аммайн ки банкҳо европейский банк ҳама пул европейский аксар банкҳо через Орёнбанк чӣ дорад да контракт дорад анамин представителаш будаги Франкфурт Аммайн ба шаҳри бомба хондагӣ бо 3 сол чанд сол кор кардагӣ анамин шикор мекунад. инамин Шамсиддин ҳам ҳамун шикор кардагӣ Билолам через анамин унам Дилмурод Эргашевам через анамин ки Иззат Амон дигарро ҳама через анамин подкуп мекунад яъне ҳамкурсу рафиқо дорад шиносо через ҳамоно мекунад барои анамо овоза задан барои он ки спецслужбои и давлатҳоям хуш буд анамин коро анамин дивижение ки ҳамин инсоне ки ҳуқуқи инсону демократию ҳамона гап мезанад ин анамун ба шикор мекунад ин ҳамин пул қатӣ фаҳмиден ино группаша ворид кардаги олмон ино группаш ки ҳамаш аксарiyat через рӯиш мемонду эсо мекунду дар ин мухолифо медарод даромадаги ино ҳамун соли 2020-21 даромадаги асосан главниҳош фаҳмиден анамин кати алоқа дорад дар ин мухолифо бояд гурӯҳи 24 хушрӯ кор кунад гурӯҳи намедонам паймони миллиам ҳамаи ҳизбу ҳаракатҳо бояд анамин хушрӯ фаҳм ки киҳо ҳамин кати алоқа дорад саротона мехӯрад бовар кун. ин маълумоте буд ки мо ин ҳамин рӯз ки рӯзи ҳуқуқи инсон ҳаст ҳамин рӯз ба мо гуфтан дар кор барои ҳамун касе ворид шавад барои фикру андешаша баён кардан оиди ҳамин рӯз агар ворид нашавад агар мо ҳамун записое ки ҳаст чӣ мо ҳамун записое мемонем бо иқад иное безовта мекунем иное бояд безовта кунем ку мо дилошон зид шавад ку ё не
باز ما انگلیسیش که میمونیم تمام پرابلمی که توجیکستان های باید هر یک توجیک شما فعال شوین گپ زنید. این هر یک آدمی که در زندان است عزت امون هر کسی که است این یک تا عزت امون از دیگر مناطق بود نخواستن شکر کنم کرامت شریف ای فیضا بود بود ناحیه توبیم نخواستن دلیر امام علی امون شهر بود نخواستن فهمیدین شکر تنها بدخشان اورز وزیر بیکوف بود امریدین علاوت شایف بود الفت خانم محمد شایف بود چهارشنبه همه همون چی گفت هیچی تنها حقوق انسان حمایت کرد حقوق شما نحمایت کرد ما بسیاریم دیگه مناطق شما فعال شوید نترسین این آواز ما همینجا برآمد کردم نپریمه این آواز ما زدم استیسون نه آرامونه دلشی میکنم خیلی اینو پول دارد سپیسیوش باید میخرد یه با میزنن ما دویم بار با تلفن کردم میگفت که خیلی ما همونا که همکار داریم پولاشونو گرفتیم اینو پولاشونو میگیرم من گفتگی بودم زبیساش همه چیزاشونو میگیرم بازی کرد نه انا همین آدم باید تمام آلمان بودگی اروپا بودگی شناسد این گناتسید بخوش باید همه لو باید همین گجا بکی نیستیم کدام ارگانیزاسیون حقوقی انسان مراجعت کردین نام انمین خوش کنید انمین سببگاری تمام انمین پرابلم ها انمین شده انمین چریز انمین کار کرد این اکتیو نه اینجا بگوشه فتستان کنم چریز هم بانکروی فرانکفورت دیگه جا انمونو کار کرد فهمیدین ما زبسوش داریم علاقه‌اش داریم من این آدم میگم که تو من گوش کراسی خوشرو تو دام که علاقت چخی همون زنکو که علاقه ها داری تو چخی خوب و خیز میکنی زندگی ده همون تاجیکستان تو انمیشه داریم تو میدونی که اما 90% در تاجیکستان است 60% کارگری مقامات دولتی است ما همه چیه در نسبتی تو داریم تمام چیز داریم شوخی نفهم اما با لیشنی گپ فکر داجه نکن من که گپ زدم میخوایی علاقه برو گپ میزنم من که تو نو توش تو که کسی باش خط دنیا پول دنیای تکو من تو گیبسه نمیتونی همین بخاطر این 3 ماه شد زده سی تمام استفاده بردی نمیدونم سابق نمیدونم زن و عروس بوی آدمی کشیمش نوسم اونم استفاده میبری تو اکوش داری من رنگی تو تلفن کده هر کار نمیکنم یا اون کم خیلی چی بوده سودا فعلت میده خیلی آدم برای همون هر یک کدامت باید دنیا میدن اساسا این مخالفان مبارزه دارد که آیدی حقوق انسان مبارزه میبرین دموکراتی مبارزه میبرین باید انامین دانین شما وقتی که مراجعت میکنین در سازمان های بین المللی نام انامین خاطراتون نبرین انامین سببگاری تمامی رسی توضیح کرده اونجا با همون قمارباز و دیگر رو منکو مردخورا رو پول جمع کنه کار انامین سیستم انامین ساخته چریزه نمیساخته انامین سرای کرامت شریف خود کرامت شریف از شما پول نمیگرفت پول جمع نمیکرد برای نمیدونم مرگ و مرده تو نقه یا عزت امون نقه جمع نمیکرد یا دیگرش جمع نمیکرد اما آدمای خودشون موندن اکو ایجه همه خیر کرد انامین آمده انامین آدم این همون خدمات های جوسی روس و دیگه دولت ها قطعی همون تیار کرگی انسان هاشون باید تو دانی یا کادری همون توجیک نیست همون توجیکستان باید همون کسی که توجیک باشه دیگه همون کادری توجیک همونه توجیکستان خونده باشه ما توجیکستان خونده بودیم ما یکانجا کادری یکانجا نیستیم پسال задачаш حقوق انسان و حقوق شهروندان حمایت کردن پسال задачаш не то чтобы охотиться за иных мыслящими или за демократами за оппозиционерами или через подкуп подстава очернение геноцид репрессия замешан оз мо ҳамун записҳои мемонем забонҳои дигар забонҳо кати тамошо кунем ҳамеша як монда мерему чанд минуте ки шуд касе дароз суҳбат мекунад баъд записа бо тавре мекунем Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли.
Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President-e Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice. No first free medical aid. No decent free educated common people. No electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business. No independent banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rustami Emomali using force, violence, tyranny, against the people and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers, journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives, they will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom, democracy, and we will speak, shout, with a loud voice and we will win. We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the Creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation, modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Aizatullah Dadaboyev. کی بگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جامعه کرد که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصدی دیگر نداریم ملت نصف می شود دولت پارچه پارچه می شود
анамина диден ин дар ҳамин сабт тамоми проблемаҳои тоҷикистон ҳаст. бебарқи мактаби райгон набудан, интернети хуб набудан, банки озод набудан, тиҷорати озод набудан, ҳуқуқи инсон риоя нашудан, озодии ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои оила ҳимоя нашудан, ҳамаи ҷои кор набудан, ҳамаи проблемаи тоҷикистон ҷой дора, бебарқӣ ҳамаш ҳаст. ҳамиден ана ҳамин записа мо мондем. агар аҳамият дода бошем, агар мо рӯзи як барнома карда будем, рӯзи байналмилалии заноба, ҳуқуқи занҳоба. ана ҳамон рӯз вақте ки мо мондем, ду бор мондем ҳамин записа байни ҳамон ролига, ду бор мондем, баъд рӯзанги ба мондем, ҳозир свет ҳаст тоҷикистон. ҳамина мемони свет мешад. ман шумо гуфта будам. ана ҳамин запис, ин ҳам ҷони эмомалӣ раҳмон ҳамин запис ба ҳамин чанд забон катид. вақте ки ҳамиқа мухолиф дар ҳамин ҷа, вақте ки чанд забон ки мекунӣ ку барвақт инқилоб шуда. бовар кунед, барвақти барвақт. барои ана ҳамон чанд забон ки тоҷикистона муаррифӣ каранда ку. вақте ки як забони тоҷикати мегӯӣ, ва хориҷиҳо мегӯяд чӣ байни худошон чӣ гап задост мегӯяд. вақте ки ситуатсия муаррифӣ мекунӣ чотка, вай уже мешканад. фаҳмидед? барои ҳамин шумо бояд ин чизҳои донед, ҳар як кадом. анакун забони чиша мемонед? забони олмониша мемонем. олмониша шитоби ҳамин пасол гӯш кунад, чикорокати машғул аст, ҳамон кӯмак мекунад репрессияи геноциди народба. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Sehr geehrte Damen und Herren, Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen und UN-Mitgliedstaaten, Führer der Weltmächte, internationale Menschenrechtsorganisationen, Internetsuchmaschinenkonzerne, unabhängige Journalisten, politische Analysten und Blogger, dass sie alle der Garant für Frieden, Freiheit, Menschenrechte und Demokratie auf der ganzen Welt sind. Das Volk Tadschikistans und die politische Volksdemokratische Bewegung Tadschikistans, AMOT, bitten Sie auf der Grundlage von Artikel 1 der Menschenrechtserklärung. Alle Menschen wurden frei von der Mutter geboren und ihre Rechte werden auf der Grundlage dieser Konvention und anderer internationaler Gesetze geschützt. In Tadschikistan wurde bereits 31 Jahre lang von einem Präsidenten Rahman und seiner Familie regiert. Sie usurpierten und besetzten alle Zweige des Staatssystems und erklärten sich selbst zu Gott. Wir einfachen tadschikischen Menschen haben in unserem historischen Land keine Freiheit, Menschenrechte und Demokratie gespürt. Diese Familie machte echte Tadschiken zu einem Objekt, einem Werkzeug und einem Sklaven. Tadschikistan hält sich nicht an internationale Menschenrechtsgesetze. Keine Meinungsfreiheit, keine Demokratie, keine Gerechtigkeit, keine kostenlose Erste Hilfe, keine anständigen, frei gebildeten, einfachen Leute. Im Winter gibt es für die Bevölkerung keinen Strom. In den Bergregionen gibt es keine Kommunikation und kein Internet. Kein Land für die Arbeiterklasse. Es gibt keinen anständigen Job. Kein Mindestlohn. Keine unabhängigen Medien, Journalisten, Blogger und Oppositionsführer. Kein kostenloses Geschäft. Keine unabhängigen Banken. Alle Banken gehören seiner Familie und seinem Clan. Das Völkerrecht der Institution zum Schutz von Familien und Kindern wird nicht respektiert. Es gibt keine demokratischen Wahlen. Die Gesellschaft und das Volk sind in das eigene und das andere getrennt.
All diese Taten werden von seinem Sohn Rostami Emomali mit Gewalt und Tyrannei gegen das Volk und die Weltgemeinschaft begangen, um ohne den Willen des Volkes Präsident zu werden. Es gibt eine echte Jagd nach einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vertreibung, Unterdrückung, Verleumdung, Inszenierung, Unterdrückung, Zerstörung, Gewalt, Völkermord, der Vertreibung von Anwälten, Journalisten, Intellektuellen und dem einfachen tetschikischen Volk und der einfachen tetschikischen Nation aus dem historischen Land und sogar darüber hinaus. Unsere Frauen, Mütter, Töchter und Kinder werden getötet, unterdrückt und vergewaltigt. Diese Familie und dieser Clan unterstützen, bevormunden und sponsern internationalen Terrorismus, Waffenhandel, Menschenhandel, Prostitution und Drogenkartelle unter Nutzung internationaler Gesetze und Konventionen und nutzen sogar das Vertrauen der Freundlichkeit und Liebe zur Religion aus. Wenn das Volk in Bezug auf ihn und seine Verwandten die wahre Wahrheit über Menschenrechte, Demokratie, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit sagt, wird es ein Strafverfahren fabrizieren. Ihn für viele Jahre ins Gefängnis stecken, wenn er aktiv ist, und ihn ohne Gerichtsverfahren oder Untersuchung töten. Sie haben jeden bestochen. Tadschiken werden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Das ist die Ausbeutung des Menschen gegenüber dem Menschen. Unser Traumgedanke ist Freiheit, Demokratie und wir werden mit lauter Stimme sprechen und schreien und wir werden gewinnen. Wir bitten alle, die uns sehen, unseren Kanal zu abonnieren, unsere Videomaterialien zu teilen und uns zu unterstützen. Das gesamte Universum und die Menschheit wurden vom Schöpfer eines Ganzen zum gegenseitigen Nutzen geschaffen. Stoppen Sie Besetzung, Vertreibung, politische Unterdrückung, politische Intrigen, Manipulation, modernen Feudalismus und Sklaverei, Völkermord, Folter und Diskriminierung des tetschikischen Volkes aus dem historischen Land. Freiheit für alle Tadschiken. Mit freundlichen Grüßen, Isatolo Dadaböv. نزدیک خلق چی جامعه کرد که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم. دیگر مقصدی دیگر نداریم. ملت نیست می شود. دولت پارچه پارچه می شود. گوش کردین ها؟ هم پرابلم هایی که هست تاجیکستان. شما نویسین کامنتاره با ما این زبسه چی میکنیم؟ ردکتیر واد میکنیم. همون چی هایا میمونیم، همون اون چیزی که در اونجا قرار دارد. روسیش میمونیم، روسیه میدونیم که روسیه گوش میکنیم که چی میگن. همونجا همین چی اویدی چی میگن. همه پرابلم هایی. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Уважаемые дамы и господа, Всемирное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН, лидеры мировых держав, международные правозащитные организации, корпорации интернет-поисковики, независимые журналисты, политические аналитики, блогеры, которые вы все гарант мира, свободы, права человека, демократии во всему миру. Народ Таджикистана и политическое народное демократическое движение Таджикистана АМОТ просим вас на основе статьи 1 Декларации о правах человека, все люди родились свободными от матерей и их права защищены на основе этой конвенции и других международных законов. В Таджикистане 31 год уже править один президент Эрахмон и его семья. Они узурпировали и оккупировали все ветви государственной системы и объявили себя Богом. Мы, простой таджикский народ, не ощущали свободу, права человека и демократию своей исторической земле.
Эта семья сделал истинных таджиков предметом, инструментом и рабом. В Таджикистане не соблюдаются международные законы о правах человека. Нет свободы слов, нет демократии, нет правосудия, нет первой бесплатной медицинской помощи, нет достойной бесплатной образованной простому народу, нет электричества простому народу зимний период, нет связи и интернета в горных регионах, нет земли рабочему классу для хозяйства. Нет достойной работы, нет минимальной прожиточной зарплаты, нет независимой СМИ, журналиста, блогера и лидера оппозиции. Нет свободного бизнеса, нет независимого банковского деятельности, все банки принадлежат его семье и клану. Не соблюдается международный закон, институт защиты семей и детей, нет демократических выборов. Общество и народ раздельно на свой и чужой. Все эти деяния совершает его сын Рустами Имамали, используя силу, насилие, тиранию против народа и мирового сообщества, чтобы стать без воли народа президентом. Идет настоящая охота, преступления против человечества, выдворение, репрессия, очернение, подстава, угнетение, уничтожение, насилие. Геноцид, выдворение юристов, журналистов, интеллигенции и простого таджикского народа и нации с исторической земли и даже за пределами его. Наших жен, матерей, дочерей и детей убивает, угнетает и насилует. Эта семья и клан поддерживает, покровительствует, спонсирует международный терроризм, торговля оружием, торговля людьми, проституцию и наркокартель, используя международные законы, конвенции, даже воспользуясь доверием, добротой и любовью религии. Если народ говорит истинную правду о правах человека, демократии, свобода слов, свобода вероисповедания в отношении его и близких, сфабрикует уголовное дело, посадить его на долгие годы в тюрьме, если он активен, убьют без суда и следствия, они подкупили всех. Таджиков эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Это эксплуатация человека над человеком. Наша мечта, мысли – это свобода, демократия, и мы будем говорить, кричать громким голосом, и мы победим. Мы просим всех, кто нас смотрит, подписались на наш канал, ставили лайк, поделиться нашими видеоматериалами и поддерживали нас. Вся Вселенная и человечество создано Создателем одной целой во благо друг друга. Стоп оккупации, выдворения, политической репрессии, политической интриги, манипуляции. Современному феодализму и рабству, геноциду, пытки, дискриминации таджикского народа с исторической земли. Свобода всему таджикскому народу. С уважением из Атолла Дадабоев. کی میگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جا میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود мо стрима кушодем, агар касе ки мо даъват намуда будем дигароя дига ҳизбу ҳаракатоя мо шуморо даъват намуда будем ки анау барномаи айни пешинамо бо оғозои куштану чӣ кардан фаҳмидем ки киё кор мекунанд, шумонам мухолиф кунам, то медонем ки хакерский атака шуд. барои ҳамон агар касе ки ворид шудани аст ворид шавем, суханотона гӯем. барои он ки мо ҳамаи даъват карда будем дига ҳизбу ҳаракатоя. касе ки мехоҳад ворид шавад, поён ба силка зер кун будро 15 минути дига мекунем, ба ҷанбас мекунем. агар надароем, мо чӣ кунем? чӣ амонем? ҳамун записои монем ситуатсияи Тоҷикистона.
وقت بیهوده زویا نکنیم. فرانسوزیش میمانیم. خیلی چند کش داد کنیم. اگر کسی درو دگر درو یا منوت باسه 2 منوت. برای یک آدمی که تاجیک شکار میکند دیدیم که پشتش چقدر چه حمایش میکنن. فهمیدین؟ چه حمایه میکنن تو چی درجه پول ده پولی ما و شما قطعی. شما باید یک چیز دونین که یک چیز من بگم همین مثلا سوقدا هم مردمی که مردم شما پول میتین که مردم عادی پول میتین همین یاد بانکتی هر کجا که همه چیز همینو به تعلق دارد. نمی چند زبان کتی گفتاست وقتی 1% پولی شما انمون آزادی خواهی شکار میکنن ترنه میکنن قتل میکنن. پولی شما پرسنتی که شما میتین شما خودتون جوان مردای تمام منطقه هاتونه برای شکار و قتلش مبلغ دادستون و یا برای حقوق شما گل داد. سیستم هیچ خیلی ساختگی دیدن. این همین آدمایی که من گفتم این امام الدین ستارخ این اگر پاسوجان تاجیکستان میلیون کار کرده پشتی ایزدامون پشتی کرامت شریف پشتی اون بچهای بدخشان امردین علوچه پشتی اورز وزیربکف پشتی نمی این طرف روان کردن میلیون کار کرده. این کدام حساب وقتی که شما پول روان میکنین تاجیکستان با حتی مخالفه که پول روان میکنه و مخالف نیست باید این راست شد. کدام مخالفی که پول روان کرد و برای قتل من روان میکنه نه که چخیل بیام که من مخالف من 7 سال شد چی کار میکنم بیا دیگرویا پول روان نکن لوبای خیلی پول روان که میکنی پرسنتش میگیرد احمون پرسنت پولی تو اوجا نمیره پولی تو همینجا میسته دیگه بین بانکو کانترکت آدماشون رفته اینجا پولی شما نمیگیرد و اونجا شما اونده سامان یکون چی میتید انا اون پول با دیگر روی شکار میکنه پولی خودی مردم که خودی مردم قتل میکنه. انا هر مثال سوق چقدر پول روان کند انا اون پولی پرسنتی فایده سوقدی ها با سوقدی های شکار میکنه. پولی پرسنتی که بدخشانی ها روان میکند انا اون پرسنتی به بدخشانی های شکار میکنه. پولی مردمی ولایت کولوب میگم من خفه نشد خطلانه میگم من یا قرغون تپه انامون پول با انا همون منطقه شکار میکنه دوشنبه به دوشنبه انا میخوای کار میکنه سیستم هاشون. فهمیدین؟ همون روسیه خیلی آمدن همه گرفتن بردن که نمیدونم اوجا آدماشون آمدگی اکثر دانشگاهش اینجا روی کردی بچهای جوانش خونده و چی بخونده و علاقه کوفته سیاست کوفته جوبجوش داشت با شکار کنند اما مخالفای یک جاش در نمیمونه وابشه چی اوجا چی دولتو کدی. من گفتم شما باید دونین که سال 1970 یک کنونسیا قبول شدگی همون کنونسیا کتی اینمی 14 کس باشین 14 دولت نپریمیر شما انما همش بین یک دیگرش داد و گریفت دارد یکم همون 14 دولت یکم اقتصادی تو همیانی من یعنی پلی تو پلی من امنیتی تو امنیتی من بعد حق انسان نیست اینا هم خیلی کار میکنن. برای همین باید دانست اکثر چیز ساختگی هستن برای معین کردن شکار کردن مردم قتل کردستن شکار کردستن نو مردم آگاه شدگی میفهمد حس میکند میداند و حتما به مقصدش میرسد. من باوری دارم اگر همین قمه جوان مرده که 12 سال نمیدونم مخالفت همشه اکثر آدمایی که همین یاری اپوزیسیونر بود بگویم همشه شکار کردن اگر همونا میبود بر وقت انقلاب میشه باور کن او تویوق همون هر یک رژیم بود همون اساس بود همون رژیم که مردم تکیه میکردن با جوان مردا بود نه اینو شکار کردستن. رنگی که من گفتم میدان آزادی بود میدان شهیدان بود همون سیانکوی کهنه هست یوتیوب هم هست
агар кадомит ки ҳануҷа ягон каса шиноси рафта пурс оё ягонте ҳамун зиндамо не ҳамун раҳгузарам куштан ино барои он ки вай дид инқилоба чӣ хел инқилоб кардан фаҳмид хезиша ино ба дар кор не ин чиз анамин чизои майдона онлайн тартиб дода шаҳидона озод ҳамун одамои фарзандош шикор то мекунад ина бояд донист нав мухолифои асил буромада истода мухолифое ки насамда аксардаш дарун ба ин системи амод хати кор мекунад аз назар гузарон муайян кун анализ кун таҳлил кун худат дони худо амал кун анамин позиция ки кор кун ку ягон кас установид карда наметавонад 5 сол шуд ку моно установид кунад 4 сол шуд дарта одами мо установид кунад наметавонад барои чӣ ин ҳаминҷа бози ели досту пайдо кард ки якта овози мана донез ин ҳаминҷа достам пайдо намекунад мефаҳмем номан дар он нагликати корум буда он буда асосан ҳамун забони хориҷӣ кати муаррифӣ кардем дигарро мисол 600-700 та одам тамошо кардам он видеои ҳозирангия 600-700 та одам уже фаҳмед основаш ҳамин 600-700 та дигар забону ҳам бошад фаҳмед ана ин аст аз ҷои 600-700 та одам иҷашва бояд 100 та 1000 та одам огоҳ мекунем а 1000 та одам майли 100 та иностранскӣ дигар забон мақати ана вай мегӯд дигарро анамин чиз иное мекушад анамин чиз мелад барои он ки иностранцо гапа якҷо намемонад иностранц наметарсад мегӯд як дигариш ки ситуатсия анҷо тоҷикистон мамхели барои ҳамин бояд гуфт бояд дигар забонҳо ки баромад кард барои ҳамун якта дигар англисиша мемонем баъд як бори дигар русиша мемонем агар немисишам успед кунем мемонем баъд ҷамъбаст мекунем ҳам 1 соат бас Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President-e Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business. No independent banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rostami Emomali using force, violence, tyranny, against the people.
and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers, journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives, they will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom, democracy, and we will speak, shout, with a loud voice and we will win. We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the Creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation, modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Aizatalo Dadaboyev. کی نگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جامعه که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست می شود دولت پارچه پارچه می شود анамун ба записи дигароба равон кунем мехоҳем озодии анамун зиндониҳоя мехоҳем на самом деле мехоҳем я не агар хоҳем дигарода поделиться ман шумода мегӯям канал экстремистӣ не террористӣ не подписатсия кунем дигарода тақсим кунем ягон чи нест ана ҳамин номи фридома эмомалӣ раҳмон экстремистӣ террористӣ эълон кард наметавонад шумо хотиртон бронки конститутсия на основании демократия ва давлат аз демократический институт пул гирифта хубла хорафтааст мефаҳмед шумо барои анамон тақсим кунем поделиться кунем дигароти саломат бошен зинда бошен як соати роҳно барнома кардем асосан ана ҳамон гапе ки буд мо фаҳмонда будем ситуатсияи тоҷикистони общий объем чанд забон ки фаҳмондем гуфтем барои озодӣ мубориза барем ман мегӯям ахирон ба цитати ҳамон цитат мегӯям ки вақте ки инсон озодӣ талаб мекунад озодӣ ба мерасад свет талаб мекунад свет ба мерасад зиндагӣ арзанда ҳаттама намерасӣ вақте ки талаб мекунӣ наметарсӣ аз клан ино задосиям ки чтобы шумо тарситон натарсагонтад гап зан баромад кун саломат боштон зинда боштон то барномаи оянда